Hallelujah. Itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda yaduteguriye igiterane cy'urubyiruko no kwizihiza isabukuru y'imyaka 3 itorero rimaze ribayeho. Ni igiterane gifite intego igira iti ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'imigani ibice 20 ku murongo wa 29. Muri icyo giterane tuzaba turi kumwe n'umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR Bishop Apollinaire M Gakombe. Ariko ni gukomeza kuri Yesu uzakomera. Tuzaba turi kumwe kandi n'umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Kenya ECCR Reverend John K. Walari. Amen. Yesu ahimbazwe. Praise Jesus. Yesu ashimwe. Tuzaba turi kumwe kandi n'umushumba w'itorero rya Crossroad Covenant Church kuva muri Amerika USA. Tuzaba turi kumwe kandi na missionnaire Pastor Rukundo Jean. Tuzaba turi kumwe kandi n'umuvugabutumwa witwa Leo Sebahizi guturuka mu karere ka Huye. Tuzaba turi kumwe n'amakorari ya Covenant atandukanye arimo korari Ubugingo Bushya, ECCR Paruwasi ya Jurwe, umujyi wa Kigali. N'andi makorari menshi cyane atandukanye. Icyo giterane kiri ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu kugera ku 10 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2024. Ni igiterane kizajya gitangira saa 3 za mu gitondo kikageza saa 10 za nimugoroba. Kikazabera i Musambira mu karere ka Kamonyi. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788557556. Iki giterane kandi muzagikurikirana live kuri YouTube yitwa The Evangelical Covenant Church of Rwanda. Mwese muratumiwe.